هێزên pêşmergeyî bajarokê Şingalê kontrol kir. Lê ev kare bê qurbanîdan nehatiye encamdan. Kesûkarên şehîdên operasyona kontrolkirina Şingalê peyamên xwe hene. ام سر بلندین که افرو که برای ما هاتیه شهید کردن و برای دویه سر آخ کردستان چه شنگار بید چند هر بهستک کردستان بید هر چهار پارچه کردستان و ام سوزید دین آخا خو ام دین سروکی خو که ام همی اکل دیف اکی ام خو شهید کین چون کمرن دومرنه مرنه کی های ناف نوینه دو اکی های یب شرف و نامی سر خاکی ام گلک سر بلندین Ji destpêka hatina çekdarên Daeş, hêzên pêşmergeyî nêzîkî 1207 şehîdan hene. Ku zêdetirî 100 ji wan li devera Şingalê şehîd bûyne. Kesûkarên şehîdan berheviya xwe bû qurbanîdana zêdetir diyar dikin. همه جد حاضرین آمادهینه هر وقت اگه هفجه ما بنام حاضرین و هم گلک بخوشین که شنگار رزگار بوی و اسموم ما شهید بوی و هم همید حاضرین خوش شهید کن و کردستانه Şehîdên operasyona kontrolkirina Şingal umêda hindê hebû ku Şingal ji destê çekdarên Daeş derbêxin. Ewan di wê rêkê da giyanê xwe ji dest dan. ساعت تقریبا 10 بو ام پیک و بوین دخوازوی او بو خوشیوی او بو کیفوی او بو کو او بینیتن چیتت ناف شنگارو ادا و شنگارو روزگارگیری بینیتن و رحاوینو که اگاداره کو جناب سروکی و همی پیشمرگت قهرمان چون ناف شنگار ادا و آلای کردستان سر سایلو شنگار ورسگیریا و Şingal li sêyî heşt ya sala borî kefte destê çekdarên Daeş û li dazdayî vê mehê pêşmergeyî kontrol kireve. Ev bajarok 477 rojan li jêr destê çekdarên Daeş dama bû. Ji dezdana xweştiviyekî ya bixem û kovan e. Lê şehîdbûnê cudahî heye. Çunkî ew qurbanîdan e bû armanceka mezantir. Lewma kes û karê wan heşt şanazî û serbilindiyê dikin wekî ew dibêjin. Eyûb Nisrî Rodaw. قدشه